Lucia fuying ni kaduangar na rakwavat-vatak. Ipisa ka pangananaw na ni Yesu no mapasareya ciri-ciring do rakwa panaralayanam. Amiyan so panipanyirisiringan no mapatanatanang sunakemda siya matadutwa. Kano mangananaw no iwawalam niya matadutwa. Kano kamanarakkanda mangitumitas siya. Kapacicidas siya. Maniring siram. Duan jinakapuan no uyuyat moa. Yamapay varaiso. Yamapay rukaba varayang. Sino-sino nituro di moa uyuyatang. Panchan paladyam. Maniring si Yesu diram. Pacicin ko pala inyuan. Panchan kamu paladyakan. Uyuyat nano ni manakta kasiyuan niyam. Yan ni mapudia matadotuan no. Yan ni mapudutaw. Amuriwo karya kandanya. Maniring sirado kaduan jiram. Kung wunta muria patuvisan. No si pancitawo kapunaji matadotuam. Ginapanenes rayatan ni Yesua. Aji ngano yung diyoan niya. Amno si kuantawo kapunado tawam. Jabu kajidang ngagsaran jaten no tawa. Ta danoingan siyuan niya panuyunuyuan na so ciring niya matadoto. Mira tatangam maniring sira di Yesuam na menjaten ngiwo nani kapuan no uyuyat na. Maniring si Yesu diram no kumuanam. Di ko manchan dinyo nani kapuan no uyuyat kwa. Yamapay varay so arwa varay. Mira tatangam ipancinadiran ni Yesu payayingan na siya. Maniringam. Amiyan so asa katawa may cib-cib so muwan na so putaw. Ami kong udo mangay may kunayan do matar kaili. Amuriwo nituruan na no niyakawan na do tawa vudenda. Marakuwa sinano nimuwanam. Manuvoy so asaka lamlam soy na machi pamoras jira so vunong na. Nimvud so niyakawan na tawuram. Nipakapyada nisipsiprutan lamlam soy na nunang. Uriwo to na may sinaw liyi abusod niyagap. Ipirwawo mapay niyakawan siya manuvoy so lamlam soy nam. Akman so sang. Ta nisipsiprutanda apanyanyigan. Katuvoy dara na siya abuataso pachiralaya. Ipitlo na no mapay niyakawan siya manuvoy so lamlam soy na mangayam ni pakakasida. Kararadas siya padundunendo raracit no niyakawan. Maniring ranawo mapay niyakawan siyam may pangungo kuswan jinaya. Apya-pyawo katukunanuvoyan so anak kwa mangi. Ta alay kay kanigda pa. Amma cita dano nimvud so niyakawan na tao anak nano mapay niyakawan siyam may sirisiring sira. Maniring siram iyayawo yaw mamuun so niyakawan na. So wakwakan na siya. Kamuun tamo so niyakawan na. May ratatangam luluanda yangay dukwang. Kawakwak da na siya. Mango kamo. Kung na paruwo nimvud so niyakawan na tawang no mapay niyakawan siya. Diabo ka na balinasan sira kapapalit na so tawa amvud so niyakawan na. Mamiring dano arwatawo ciri-ciring nam ipanchidawo. Diabo ka to na akmanan sang novarya. Citaan na sira ni Yesum pachichin na sira. Maniringam no si ipanchinyo
Kabuno akman siya nga varay ni yamatadutwam. Ikunguna pipi pangayan no ni vatvat kando seisyo. Tama niringam. Uvat tua ni walit dano mapatnek suvariyam. Ni may voga ni makdeng na aslet no ayino vari. Umirabak rana do vatwuram. Turana remekwo tututuwang na. Kakasan no vatwo atawam. Akman siyang. Ta may ramiswo kataw-taon. Umang nanaw no iwawalam niya matadutwa kano panyi-panyirising dano mapatanatanang so nakamda siya matadutwam. Makararap daw nanaw ni Yeswa paingan na jira. Amuriwo nak-nak manda so karakap da siya. Ikanyari daw arwataw. Amuriwo toda matsuray dia. So nipantanda no tao so nyerpya. Tunapia-pia so nakema mapacici si Yesu. Ta kalagan daw ciri-ciring na amraragat so seivo. Manyaring sira di Yeswam. Mumang nanaw. Naman katangan wo nanaw mua yatay mano yung. Naman katangan ni mua ya mapiyangang iso tao. Naman katangan ni mua ya mano yung nga yamang nanaw no ciri-ciring na niya matadoto. Ipanci mo pala dya mendo iwawalam ta. Apya katuro naman so di king do panyirisiringan no loma mingaran so kaisa. Katangan na ni Yesu kay lilamdam da siya. Amuriwo ni pancyan na no, inya ka mo pala so asa kanyerpi, ta citaan ko. Mira tatangam manyiring diram, sino ngaran na kano asya singa yadum ket do nyerpiang. Manyiring siram, si Kaisa. Manyiring si Yesu diram, umungan na di Kaisam, iturun nyo di Kaisa. Umangan ni dia matadutwam, iturun nyo dia mataduto. So ikabuno makaladado ciri-ciring ni Yeswa iraragat dasya. Do tangayin da no tao. Ta nipirukab daw nito visna jira ni Yesu. Amuryo jidam na may riyaki. Aru tawa matsyagumdo sato kaya mangaya mapacici si Yesu. Siraranuram jidang ingido kay pirwa pa mavino ni mawakwak na tao. Maniring siram mumang nanaw. Unanaw ni Moisam no mawakwakwo tawa kabuno anak nam pasakain no kaktenaw mavakas na. Hakayan no kumunungan no kaktena rakedo karawan. Nukakwapam amyan so papitwa may kata-kata. Mapapapano rakejiram jini may taud toda kawakwak naran. Mawakwak ranam pasakain na mavakasang no tumuntunjira. Mawakwak uyam abu taud tod na. Uy katatlo dam akman siyang. Akatodatwa tuntunan na may kata-kata marapso minakarangrangan no minarakajira. Mawakwak siram abuataw minataud tudda. Maunayam mawakwak ranaw mavakasang. Manwa, numaratang wo araraw no kay pirwa mavino tawam, sino jirang wo manuyong nga mapikarangangan susang. Ta, ni mamimin siraw papitwa may kata-kataura ni mapasakay siya. Maniring si Yesu diram, utaw do karawan si chay kwayam, ya mapapapanwo marakay, siya machivara-varay wo mavakas. Utaw wa pivangunan na niya matado tuno makwa, amang ido tingatwam, di siya may pinaragpitan. Ta akman siya so tinsido yanan niya matadotwa,
jawak-wak rana. Anak na sira niya mataduto, ta nipivangon na sira. Do nivatvat kan na ni Moise a ciri-ciringam, katengan tao kanoyong da ni mavira na no ni mawakwa tao. Ta ni mamiring nao ciring niya mataduto do lila taricia mancino. Yakiranam tao do tunayaken ni apulahan, akani Isa, akani Yakobo. Upipi pangayan no ciri-ciri ngayam, siya mataduto ranam, tao duto dano maviaya umano yung jatao. Tanan ni mawakwak rana, avyayin na sira. Tao rana do tangayin niya matadutuam, mamimina maviyay sira. Amiyan so mga nanaw no iwawalam niya matadutua mancino. Mumang nanawo, yatay yapyawo ciri-ciring mo. Nimacipindan no kano nang wo, kadidan na makadketan di Yesua pacicin. Maniring si Yesu jiram, ikung udapan tiyan no misaya no tawa si vuvong ni tawe. Ta maniring si tawe do nivat-vatkan na anwano udam. Maniring siya mataduto do panirisiringan ko amlis na kadowanan ko. Mangay si balinasan ko si rawo machiuya di mo tao. Abnakan na ni tao'y panirisiringan nawo misaya. Ami kong upi sivu-sivuvungan na siya. Amir nganda pano arwa tao ciri-ciring na ni Yesuam. Amian paso ciring na do machinanaw dia. Maniring diram. Arimanen nyo siraw mga nanaw no iwawalam niya matadutuan. Ta daikakraw dakapiya yuayob so pipiayo ba mangunong do rararagan. Kumakrab so tawa umraralay nira. No sumdap siya do pini norianam, mga isira amlis na do lilisnan no may nakamataw. Akman susang no matsaka kansira. Ta amlis na sira do pamanungan na. Litan daw vawa mavakas do karapda so kangangayda. Katodang yidan so inorida mapakapyapyaso nakam. Sirarano ram mangiwo kangina jirano rakwa piwuyawiyan na ni yamataduto.